Hello noti ndabashije cyane. Welcome to my YouTube channel. Ariko utarareba please go make sub. Fatwa amasegonda make cyane rwose uri ahantu hari akazogera ukore sub. Tujye dusubirana utuntu tw'ubwenge dutandukanye. Okay, uyu munsi rero nabwiye ko nagize mu mujyi wa Hannover, niho nageze mu mujyi witwa Hannover kugiganira na dropinze ejo. Hari abantu bansabye ko nabasuriye izindi modoka kwa ko nasuye Volkswagen gusa. None ubu ngubu ngiye ku bandi ba dealers bacuruza izindi modoka zitandukanye, Volvo, Jaguar, Audi, etc. So ubu rero tugiye gusura ndabereka imodoka zitandukanye z'amoko atandukanye, mbereke ibiciro n'imodoka ziri used zagenze ibirometero bikeya. Okay, hanyuma rero ngo come with me noti. Aha, let's go guys. Ingi ni ya Volvo. Ingi ni Volvo ya modoka y'abanya Swede ibikorerwa. Kanze mbereke ukuntu imeze. The side imodoka yo hejuru dore nuko nkuko imeze. Ibara ni iryo. Imbere ni gutya imeze. Ni imodoka nziza. Nkuko imbere imeze. Turebere rero ibiciro ukuntu bihagaze. Ibiciro nkuko mubibona ni 92,490. Ntabwo ndi bujye mu ntuza nyinshi muri ubu budataye bwinshi, ariko ndashaka kubabwira ko ni hybride. Hanyuma yagenze ibirometero 71. Dore ngibi aha ngaha yagenze ibirometero 71. Ubwo rero ya mbere murayibonye kuri Volvo sample. None ariko ngiye mfata indi sample ya Volvo. Iyo ngiyo ni basije yobanda rigitangukira nuko nyine isa. Iyi ngiyi ni umukara. Iyi ni umukara full umukara nyine, ubona ko itandukanye n'iriya. Uyu ni umukara full. Mbereke ibara ry'ingiyi wenda ntabwo ari umukara full. Iyi ngiyo murabona ko ari umukara ya mukara. So reka turebe rero nayo iteye nk'iriya, biteye kimwe, the same model version. Yo ikaba yaragenze ibirometero 69. Ngira ngo muri kubibona. Aha 69. Noneho ikabigura ibihumbi 92,490 nayo. Okay, dore izindi zose zimeze kimwe, biri kumwangaha. Ya range ni imwe. Wenda reka ndebe igerageje kubidahenda cyane. Oh wow, nice. Dore iyi ngiyi nta n'ubwihenze rwose. Iyi ngiyi nabona ko nari Volvo, ni modeli imwe. Naziriya nari mberetse. Ya nibyo ntago nibeshye, ni modeli imwe. Iri bara ntago ari umweru. Urase ndaryita nguki. Ntago ari umweru, dore umweru n'uriya. Iri ngiyi ubona ko bitandukanye. Umweru uri hariya hano ubona gutandukanye n'iyi bara dufite aha ngaha. Ya ntago ari umweru, ifite n'akabara keza. Anyway ni kimwe na modeli, ni kimwe ni same version. Igura 37 n'amayero 500. Ushaka kuyifata nka credit wakwishyura wajya wishyura 399. Wow, interesting. Again kandi ibirometero yagenze ibirometero bingahera. Tuzikubona hari kubibona byagenze. Okay,
ko nta bintu byose bashyizeho yagenzera. Okay, katwe kuyitira naho ntari kubona ibirometero, ndi kubona amayero gusa hejuru. Well, simbibona ko sindi bitindeho gusa iyi ngiyi ni same version. Burisha ko yagendeye ibirometero byisumbuye kuri ziriya, ariyo mpamvu bari kugusha 37,500. So ubwo rero izi ngizi ni same version nako zigeze zitandukanye ku biciro. Ziriya zo hirya twahereyeho zagenze ibirometero bike cyo maritse, zagenze ibirometero bike, niyo mpamvu zihenda. Izi zo ku rundi ruhande dore nk'ingi ni indi, dore nayo ni same model, same version. Hanyuma wow, ariko biranshimishije vraiment, ira affordable. Ikabigura 30 n'amayero 900, ngo ni nk'ari 31. Hanyuma washaka kuyishyura monthly ukayishyura amayero 350 ku kwezi. Dore iyi ngiyi nayo ni Volvo, like you can see, ariko mbega imodoka nziza mana yanje, ni Volvo. Iyi ngiyi ni new model. Imodoka ni nziza pe. Ubundi ngewe usanga ntago ino marike nyifana, ariko iyi modoka ndabona ikabisa inyemeje. Nshyiremo yose murebe ukuntu ari nziza. Ijya gusa na kaki. It's super nice. Oh, super nice. Ikambereke n'inyuma hayo. See guys. Shama ntapfuye arihuse pe. Reba ukuntu imeze inyuma. Oh my god. It's really nice, super nice. Nimbereke ibiciro byayo namwe murata mu maso. Yeah. It's really hard to afford it. Yeah. No model yawe irarenze my dear. Irarenze ariko irarenze. My brother, trust me. Nikanze mbereka rero ukuntu bihagaze igiye imodoka. Yembe mbibutse imbere. N'imbere rasa neza eh? Can you see? Oh no. Anyway, reka turebe ibiciro ukuntu ihagaze. Dore ukuntu iyo modoka igura. 107,400. Maje kugenda ibirometero 604. Namwe murebe nyine ukuntu ibintu bihagaze. Yep. N'imodoka hano yarankosoye kabisa. Kandi Amerika muzazo ya televiziyo ukuntu zimeze. Zegereye. Reba televiziyo, see guys. Reba ikiri hano. Ni igisimba ndakubiza kuri cyakumira. Reba ikiri hano. Kanyariza mbere imbere buse murahabona naye murahabona ariko. Dore imbere ukuntu imeze. Yeah. Noneho bafungurira hanyemeje nabuze ukuntu bayifungura. So ushobora kuba ufite sensa. So see guys.
Okay. Okay, tell me, you said This is the name of it. yeah. This is the name C40, and this is the single engine extended range. You have more range.
you can drive. It's Volvo's range. It's 518, but when you drive normal, it's so 400 Okay. for the next stop. Okay. And this one is the Plus. Plus is the middle of the features. We have a Core, Plus, and Ultimate. Ultimate, it's the high end. What the features do you have? Okay. 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 All right. And, And then what about these details and this is the price only for the basic, and this is the option. What this car have more? okay. Yeah. So you mean someone can just add this stuff, like I don't know what it means in German. Yeah, this is the seat. It's so Alcantara and leather. And we have the winter package. It's on the Plus. It's the seat head for the front seats and for the The wheel. yeah, Okay. that's right. And then we have here this 7,400. It's all of the features in the Plus. Okay. Yeah, and then this is for the engine. Where we have €0, what does it mean? It's already there. Zero is it's included in Plus. Okay. Okay. Yeah, it's included in Plus. Yeah. And then you have here 2,050 euros. This is for the extended range. Okay. And then this is the sides. So it's this color. Okay. All right. Okay, private. Yeah, it's private. Yeah, Yeah. private cars. All right. Okay, so the total is this one. This is yes. This is this one, and we give, I think, for the C40 it's so 10% discount of this one. Oh, okay. Yeah. Okay. 10-12%. It's a discount. All right. Do you mind? Can I see inside? Yeah. Okay. Yeah. Okay. What are these two stuff behind? It's These ones here. Yeah. it's for the air condition. Okay. Yeah. These ones here. Yeah. Okay. All right. And here the same. Okay. Okay. So in this case, you don't tell the driver to make it for you. You just do it for yourself when you sit here behind. For the driving. I mean, on the car. It's lift was 2022. okay. It's also nice, but I like the two of them. Yeah, this one also, and I'm also interested about this one, but maybe he may like this one because he likes big cars. So this is the This is the end price. okay. Yeah. Is And it then it's the same discount we here. okay? Is it possible to negotiate? It's to negotiate. Like negotiate. How can I call it? Like you say, it's 63,880 euros. Yeah. Like someone has like, let's say €60.
60,000. Yeah, bargaining. I don't know if you know the bargaining. The beginning of the price. Yeah, of the price. Is it possible? This is the. And what is the behind here for? This is sensor. Sensor. Okay. When you open it, like when you open it. This is when you see this one. Mm-hmm. Yeah. This is look at the driver. Ah, okay, okay. And the information of the car, it's all of this. Of the pad. Oh, okay. What about here? This is for the window. Oh, okay, here. Yeah, this is for the window, and you can close the door or open. Okay. I close the door from here. Huh? I can also open the door from here. It's when you drive, it's close the door, and then you can open the door, and then or close it. Yeah. From here. Yeah. Okay. Okay. You can also open it from here. Yeah, this is the open. It's Open. not electric open close, but it's for the when you close the car, the key. Guys, murebe n'iyi ngiyi. Wow. Rwose abantu mwihane gutwara imodoka zidafite gahunda, muri kubereka imodoka zifite gahunda zitanahenze dayeri. Rwose zino modoka ntangewe izi ngizi ngezeho nsanga ni nziza kandi ziri friendly, zirakomeye. Umuntu waba yarakoze ikofi ye rwose yayigura. Ladies, kano kamodoka kabereye umugore. Abantu rwose, ladies, I want to talk to you about this car. Urabona ukuntu imodoka ari nziza rwose. Umugahahe abakobwa mwakoze ikofi mugahahe, muzakigurire rwose. Ni keza, mo imbere ni nziza. Unfortunately mo imbere ntabwo bemeye ko mvuye kuyira mo imbere aho umuntu ashobora gutestinga imwe, ariko ntabwo bemera ko nkora ko nayikamera kubera ko harimo abakozi. ngo natwara nshobora gushyiramo umukozi by mistake, nkatwara ngo nkamufotora nyine. Ladies, nayo ndimo babwira mo imbere ni nziza, it's so comfortable, it's just a bay. Nk'iyi modoka ni nziza. Oh my god, reba ni nziza. Ni wakigurira ladies, mwakagura namwe rwose, nta mpamvu yo gutegereza ngo umuntu azangura imodoka. Wayigura ukayigurira, ariko ukayigura ukihemba for something good that you did. Ukakihemba nta byo kuvuga ngo utegereje ko hari umuntu uzagura imodoka nziza. Yigurire n'amafaranga yawe kandi wakoreye, yavuye mu byuya byawe. So let me just stop lecturing you for free. Icyo nshaka kuvuga muracyumva namwe. Dore ukuntu rero igura ibihumbi 47, sorry, n'amayero 500. Ubwo hano ko hariho ibiciro bibiri. Igiciro cyo hejuru ni udashyizemo bino bintu bindi. Kino giciro ni icyo wayigura utongeremo ibi ngibi ntuze engine ebyiri bla 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 n'utundi tudatayi n'utundi ugenda wongeramo gutyo. Iyo twongeyemo twose dore ukuntu biba.
61 utatwongeremo n'aya ngaya ushobora kugenda wongeramo kamwe cyangwa ukayitwara gutyo tutarimo n'utundi tuntu nyine tuyigira kuko imodoka ni electronique kandi nyine electronique urumva iyo wongereyeho tuvuge 145 kilowatt niba kilowatt ibungiraho wishyura 7,000 nkuru nyingi kuba ntago ndi butuvugaho twose wishyura 7,400 urumva arimo kugenda zamuka undi usanga naya ngayo heraho ariko wakongeraho tuno tuntu twose ngo n'urugendo nimba yawongeyeho iya ntuziriya urumva kugira ngo umuriro nyine utagushirana tuvugaho mu bukonje itwa battery shiramo ubuntuza vuba umuriro vuba so wongera utwo tuntu twose ukayitwara gutyo cyangwa ukayigura gutyo ukajya uyicomeka nyine kwihanganira battery yayo no kugura kongera imbaraga kugira atazagize imavuba so urabona ko rero kano kamodoka kameze neza ntakihemba wana ukakimwakuza okay. Oh my god. Guys, ngaho rero kambere kahongeze ngiye kubereka ibintu utari muzi mwibanga rikomeye ndageze kuri Land Rover ngeze kuri Jaguar no kuri Lamborghini kanze nyibereke Lamborghini Jaguar Range Rover Land Rover ariko nyine bafite na Range Rover you know okay let's start our stuff hano dufite imodoka ya BMW igura amayero 59,990 ikaba yaragenze ibirometero 59 nikubona hariya yagenze ibirometero 59,897 59,897 okay nuko isa nuko imeze imodoka yacu nuko imeze nuko isa ni imodoka nziza iri hejuru nziza ariko irenze my friend don't even joke you see sample yacu twaturanye turikomereje hano hari Jaguar yacu nuko ihagaze inyuma hayo nuko hameze see the standard guys imbere yacu kari ku mpameze sideka ayibonye iyi ngiyi tugezeho ni Discovery yana ukuntu ireba ntiri kunyitegereza nyine nuko nguko ambo reka turebe ibyaye ukuntu bihagaze rero
igura 63,000 n'amayero 400. Ariko hari utundi dustaff ugenda wongeramo dukeneye bla 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 bla, ikahita igura 68 ngariye. 68 sorry, igahita igura amayero 68 n'amayero 280. Nuko nguko imeze discovery yacu, nuko ihagaze. Nuko ihagaze. Okay, hano hari indi discovery. Ariko iyi ngiyi ni nziza. Reba urwego n'ukuri. Reba urwego. Niyo ni discovery. Ambereka imbere hayo ukuntu hameze. Dore nuko nguko ihagaze. Oh, sadly ndabona ibiciro nta biriho. Buriya kagoye imbere kandi zirafunze. Okay, iyi ngiyi ni Range Rover y'umweru. Nuko bihagaze. Reka nambereka ibiciro. Igura 80,000 n'umunani n'amayero 300. Hanyuma bashyiramo utundi tuntu twa extra waba ushaka, igahita igura amayero 94,300. Oh my god. Imva. Aya mafaranga ni inzi ihagaze ndakurahiye. Muzaba mumbwira. Hano hari indi Range Rover. Birahandenze kabisa. Dore hari indi Range Rover. Sideka guys. Reba urwego. Muri rwego ibintu bihagazeho. Reba urwego. Reba urwego. Reba urwego. Narimo tubereka n'igiciro cyayo ukuntu gihagaze. Ihangane, imodoka ziri gucaho. Time to time. Ni imodoka nziza pe. Nuko nguko ihagaze. Kambereka ibiciro byayo. Ni 135 n'amayero 700. Harimo bwa bla 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 bwose bakongeramo, bwa butarimo ikagura 97,990. Ubwo ni nk'ari 80. Ari sorry 98. Hora amayero 10 gusa. Okay. Ubuse
ntabwo rero ndi buzima izina imodoka ni nyinshi ndagira mba ndi kujya agasambu gusa ngo mwirebere ubundi nkatari inyuriraho you know. Iyi ngiyi yitwa Defender igura 95,000 wakongeraho tu bla 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 utwongeyeho waba utatwongeyeho nyine dore ukuntu biba bihagaze ubwo tu bla 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 ndi kuvuga n'utuntu twinshi ntabwo natuvanze ndi twinshi ari n'utuntu bagenda kongeramo tuvuge wenda niba urabona nk'izi electronica nyine yimara battery yayo yimara none bakongereye intuza ingufu za battery ukuntu nyine n'urugero rw'akantu kamwe wongereyemo kagatuma nyine amafaranga yiyongera gutyo ni ubuntu bwinshi nyine wasaba ko bagushyiramo baba bakoze n'izindi suggestion nyine kugira ngo bakurya yawe. Iriya ni Defender ntabwo ndi witindaho cyane zimeze kimwe n'iriya nuko bitandukanye ntuza ku ibara zigura 99,900 amayero 700 hajyaho bla 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 akaba 75,080. So yagenze ibirometero kandebe ko mbibona oya ino modoka iyi ngiyi ni nshyashya ntabwo iragendaho. Yep. Imbere yaho ni kuri hameze yose nitwa muri buhabone mwihangane imbere yaho ndabona ntutahabona ndabona kandi zirafunze. Kino gikoko ni ukuri. See the car guys. Yako ino modoka yewe mbuze ikintu nyivugaho iyi ngiyi rwose. Abagabo bakunda izi modoka cyane ariko na nziza ariko se nta n'igiciro kiriho anyway ariko bwo nta kundi. Kaze mbereka rero akantu ngiye kubaka deni ngiyi ni Defender in different color sindi witindeho nayo cyane nukite ikaba igura 76,900 harimo twa tuntu nagiye navuze nyine tw'utu bla 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 hanyuma ikaba twavamo ikagura 72,000 ariko urabona ko ari imodoka ihagazeho kabisa nayo ni nshya. Yeah. Bana baraje bakayandikaho. Anyway, let's go. Turebe ku zindi hitancaho. Sindi utinda ahantu. Gahoro ni murebe. See the car guys. See the car? Ino modoka yitwa Corvette. Yitwa Corvette. Abayizi ubwo murayizi, abatayizi ubwo namwe murayimenye. Reba ukuntu ireba. Nuko ukuntu inyuma imeze. Senze mbereke. Kamera imbere ngenda gake gake. Do ukuntu imeze. Ngere inyuma. Bereka. Mbatam. Nuko ntabwo ndi bushobora kubereka imbere hino modoka ariko it's magic. Dore. Yitwa Corvette.
ndi inyuma yayo reba ariko guys aha ibaza ko ino modoka uburyo ihenze ijyamo abantu babiri dore imbere hano ni hariya n'imbere ijyamo abantu babiri gusa imbere dore inyuma harimo moteri iyi ni imodoka ya siporo ibihenze ziba zihenze imodoka cyane ariko cyane ni ngo cyane iyi ngiyi sinabona n'ibintu byinshi nyivugaho I think mujya muzibona urugi kuntu rufunguka ruzamuka ntabwo ifunguye ariko nyine rufunguka rujya hejuru agasi ko mujya muzibona kanze rero mbereke igiciro cyayo ngaho nimwirebeye hanyuma mwihere ijisho ibihumbi 233,800 nuko iyo modoka igura ijyaho abantu babiri gusa ubwo urumva ko ni imodoka ya luxury abantu bakunda luxury ubwo nabo nkabanda barabuye kandi okay yaba ningi ndaje mbereke iyi ngiyi hari n'iriya oh my god iyi ngiyi yitwa challenger sorry yitwa challenge see my life sorry yitwa nako dodge ingi yitwa dodge murayibona tumya kajambo ka challenge ahantu mba ndakavuze iyi ngi ni dodge sorry anyway yango murabibona ukuntu imeze kandi bere ukuntu ihagaze imbere nuko imeze mbereke rero ukuntu igura nuko igura 124,990 urumva ni imodoka nyine nayo y'amahero ngo ni imodoka ya luxury ntabwo ari imodoka y'ifrenzy kuri budget kandi ningi ni Dodge bitandukaniye ku ibara yagenze ibirometero 15 kumvira iracyafunze neza cyane yagenze ibirometero 15 ikabigura 94,990 yego mwaza mukihahira ntacyo mbayishe rwose abakoze umufuka ya nuko nguko bihagaze abantu bakunda imodoka zimeze gutyo rero cyane abagabo hano bamva raure ni ram kino kimodoka ni cyiza shawe take time and watch it dore ukuntu gihagaze ikimodoka cyiza kabisa
ariko nyine kirahenze namwe murabyumva kihagazeho imodoka ndende kubonera parikingi byaba ibibazo. Yeah. Ushobora no kurebamo imbere unyujije muri ako kantu kameze nk'akadirishya kari inyuma. Mumbaza rero ngigura ngahe? 93,490. Ni uko iyo rame yacu ihagaze. Okay, zose zingizi mwana ko ari ram n'umurongo wose ni ram do mutuku kambereke rero ni ngiyi iyi ngiyi ntabwo ari iyo kugurisha ndashaka kuba ifite iyi ngiyi ifite nyirayo ntabwo ifite na plaque nubwo nzerekanye ariko ubwo nta kundi dore niyo muri uriya mburiya mu gihe twangukira anyway niyo muri Hannover ya nayo. Okay, reba mu kuba imbere kuntu hameze rero ngize imana mo imbere harimo ibara ripika ku buryo wayibonamo imbere uburyo mo imbere byesitaye do kandi nyine iko ihagaze dore nuko kuntu ihagaze dore mo imbere nuko nguko hameze. Murebe imbere guys, iyi ngiyi umva ko mutwara, iyi ngiyi urayibanga ngo muyitware mwamenye banayistatingira hehe. Yewe reka nisakere. See guys, ubu zino ntuza zino, oh my god, ubwo izo display zose bamenya baziplayinga biki gute. Murabona ko nyuma nta muntu ujyamo, sinzi ko bigaragara ariko nuko bimeze, niyo abantu babiri bonyine. Ubwo rero gahunda zacu nuko nko zifashe njya mbereka imbere kuko yanashoboye kubereka muri imbere yindi naberetse imwe ya mbere naberetse iyi nayo ni Corvette, indi Corvette ya mbere naberetse ntabwo naberetse imbere. Rero iyi ngiyo nshoboye kuberekamo imbere zirahenda zino modoka niyo mwabonye igura 230 y'amayero. Ni etaje ziyetse, ni inzu ya etaje yiyetse kabiri. Dore do okay, gasimba arabuye ngira ngo muri kubibona rero ko ngeze kuri Jaguar. Yap mo imbere. So let's see what's inside. My goodness. Guys, see the view through my eyes. This guy is super nice. Oh my god. Unawaza umwihere ijisho.
bari kuntegura rero izina ryayo reka ndibereke uko yitwa ariko rero ikintu gitangaje ntabwo ihenze vraiment nkurikije ukuntu ari nziza nyine ireba neza ameze bon dore rero ukuntu igura 22,490. ese kuki bakunda gushyiraho kongeraho 490? Ingina ni Jaguar. Tariya nari kureba. Sha umva. Jye n'izina ryayo ryananiye kurisoma. Dore ukuntu ntuza marike yayo. Ibereke imbere iyo nari ngezeho. Do. Iyi ngiyi ni Jaguar. Electronic nayo bano batipe muri ukuntu bategura bimwe njya mbabwira ncometse ngaho murebe rero murebe ya Jaguar yacu ukuntu imeze. Wow. Nyuma nuko hameze. Nyuma nuko hameze rwose nk'iyi ngiyi Imana yanjye yewe. Ubu umuntu ayiguze yavana pièce de rechange koko. Uyiguze uri nko muri Afurika ubu wapfa kubona pièce de rechange yawe ni hatari. Gusa ni nziza as you can see. Dore y'umweru yayo nta nubwo ari iyayo ngiyi. Ni y'umweru yayo dore ukuntu imeze. Take time to watch it out. Nayo ni Jaguar. Yewe ndabereka gusa ibisigaye ntimuzambaze mbibabwira. Dore ukuntu imeze. Jesus. Hano uko imeze. Ndaje mberekemo imbere hayo. Ndabona idirishya rifunguye ariko zishobora no kuba zifunguka di. Yep. Imbere hayo ukuntu hameze. Donc ukuntu imbere hesitaye.
kaya ni agasikirini ko kugenda ureberaho wenda navigator bla bla bla, nyuma ugiye nko guparika inyuma cyangwa gukata. Urabona ko ari automatique, ifite cyo koza mu imbere hasa neza pe. Wow, sha nakoze iyi nzu ikize imodoka nziza pe, super nice. Reka rero mbereke ibiciro byazo njya ku zindi. Mirongo inani na bine na birindwi magana ane mirongo icyenda. Yeah. Iyi ni imodoka ni nshyashya. Yep. Ni nshyashya, electronic. Okay, ariko ino modoka yacu turebe imbere ukuntu hameze di. Imbere nuko hameze. Reka nze mbereke ku ruhande rwo hirya kwa shoferi. Dore ukuntu uko yifashe. Ye nayikunze cyane ariko nubwo tuyifite ni imodoka ndende. Reba, kandi ifite intuza yayo, ibati ryayo rirakomeye. Yep. Ndari ya Jaguar naberekaga mu kanya, mbere mu kanya iriya tubonye ari ibihumbi 100 iyi ngiyi tubonye ari 87 magana 90. Ino Jaguar y'umweru, iyi ngiyi y'umukara ni 79 na magana 900 by'amayero. Iyi ngiyi twahabonye ari 42, iyi ngiyi ngena nakunze. Twabonye ari 42 na magana 90. Twinjire imbere turebe. Come with me guys. Tendo kunku imbere imeze. Kangerageze ncaremo ndebe byayo. N'imbere nuko agatapi kameze, kanditseho Jaguar. Mbuza aho kiri kugura. Yo. Okay, iyi ngiyi nayo ni imodoka ya Jaguar. Ako ibaye izina ryawe mwabantu mwe. Mugambe nari ndyumvishe singiye kubabeshya. Okay, nuko imeze imbere. Yep. Mbona ko ari automatique. Yeah. Nyuma nuko hifashe. N'imodoka ni VIP my dear. Ni VIP kabisa. Ubona ko ibintu bimeze bon. Simbarabuye. Hano harimo frigo. Nahari inyuma irimo reka nze muyibereke.
do niriya ni firigo, akangaka karimo ni firigo, hariya ugaterekaho ibyo kunywa. Ahangaha ni firigo, iyi ngiyi ni firigo, hariya ugaterekamo ibyo kunywa. Yego. Dore nuko imeze, shana imodoka nziza pe. Ikintu gitangaje nuko ndahenze pe, nkurikije ukuntu ari nziza. Okay. Katugere kuzindi nka zinga rero noneho ubundi mitemba cika. Rero murebe na modoka pe. Yawe. Bega imodoka guys. To. Nawe ndebere. Tureba abatipe kumwe nababwiraga mu kanya. Do. Ukuntu bategura. Ni cometi nayo ni electronique. Range Rover ya electronique. Nuko rero imeze. Imbere hayo we ndaje mbinjizemo mbereke. Imbere hayo ukuntu karenze. It's something else. Reka rero muze murebe imbere hayo. Bitewe mbereka n'ibiciro. Mbanza mbereka ibiciro, igura $200 na kimwe $642 mayero. Turebe imbere hayo rero noneho. Autobiography. Okay. Ukuntu hano imeze. Ukiyinjiramo first of all batakorera ko electronic. Dore ifitemo battery yayo. Ifite 50, igeze muri 50 n'iki iracometse. Battery yayo igeze kuri 50 n'ikindi irodinga. Hanyuma ikaba umuriro ifitemo kano kanya wayituma igenda ibirometero 53. Rero iyi ngiyi ni vora yayo nuko imeze. Nanjye nkabanyiririye ifoto kandi baranzi. Zazo utuntu tubiri. Wow, the starting yayo ni fingerprint. Aho ngaho nyine no starting aho ukakozaho nyine finger. Ukabura startinze na contact igira. Ariko nayo automatique. Kandi mbereke nyuma rero ukuntu ibintu bimeze. Angani imbere hose engine no mbereke inyuma rero. Inyuma siko ntabishobora kwareba. Dore aganga ukuntu kaneza aho ngaho. Inyuma reka nkubereke nta kibazo. Naho dore ukuntu hameze. So much comfortable. Go. Iyo nayo ni firigo iriho mbere naho
hari display y'utuntu twinshi, kongera umuriro, hinta, kongera nyine ubushyuhe, gushyushya intebe, harimo ubukonje, gushyushya intebe, gishyushya mu intebe. Uw'inyuma arabyikora kuri tuno tuntu tumeze nk'umukara, ni turaka, ni nka screen. Tuno tuntu tubiri na kariya kandi biri kumwe ni nka screen, ukoraho nyine ukaba washyushya intebe, ukaba wagabanya intebe nyine, ukaba bla bla bla, biri nk'ibyo ngibyo, ubushyuhe, ukonje, utuntu twinshi nyine nk'utu display njye. Yep, naho ngaho simbarishije isi. Nabekaga rero niyi ngiyi naberekaga. Iyi modoka rero ntabwo umuntu uri imbere wayifungura uri inyuma. Umuntu uri imbere niwe ugufungura. Urabona ko nta hantu ufite wafungurira, dore kano kantu kaba imbere, kireka kotorije nyine arimo imbere akakotoriza, ugahita ukanda kuri aka ngaka, ino ntuzi gasohokamo, ukabona gukurura nyine ukakinjiramo. The same as there. Kanze mbereke hirya kumuza ku muryango hariya ninjiriye. Ubona ko aha ngaha kavuyeyo, aha ngaha karacyarimo. Isi rero uko bihagaze, ni ukuvuga ngo ntabwo wakwinjiramo imbere atakotorije. Uhita ukanda kuri aka ngaka, noneho intuzi ino urugi yose rikavayo, ugahita uyikurura gutya, ubundi ukinjiramo imbere. Ni uko ibintu bihagaze. Okay, dore n'iyindi y'umweru. Oh my god, dore n'indi y'umweru yayo, the same. Iyo sindi buyinjiremo ngo mbereke bimeze kimwe. Ikaba igura ibihumbi 165. Mana yanjye, izi modoka zirahenda ku rwego umuntu ashaka kwiyumvisha pe. 265, 556 y'amayero. Dore reka twa tunabwiraga two serire, niba ari byahita serire, niko nayise nabwiraga. Dore ya serire nabwiraga hano zavuyemo nyine. Usi dore wotoriza aha ngaha, n'ibikoresho ngira ngo wotoriza. Hi. Reba rero ndi kwereka nyine twa tuntu twavuyemo. Oh my god, twavuyemo two gufunguza mo imbere. Nuko hameze nyine, hameze nk'aya yindi nyine, ahubwo se murebe you guys, can you see? Uribaza, see the view through my eyes. Of course, ninjira over kuri vola. See the view through my eyes, guys. Anyway, ndi kubabwira ngo mukore cyane, murebe ko nk'iyi ngiyi byibura umuntu yazapfa yicaye kuri vola. Ariko nyine ntabwo byoroshye, si ibya buri umwe. Okay, rero turebe n'izindi ko zingahe, itambacika no kuntu nabasezeranyije. Ubwo ndaberetse muza defender nayo nayiberetse. Reka rero mbereke iyi ngiyi yanditseho ngo don't touch.
za moto za luxury. Oh my god, dore intebe y'umuntu w'imbere niyo nyine ni don't touch ndi bukoreho. Intebe y'umuntu w'inyuma n'iriya. Ubundi ni uko moto yacu ihagaze. Hano hakaba hajyamo nyine utuntu muri kano gakesi. Yeah. Then iriya nayo. Izi moto kandi nazo ni elegitoronike. Iyi ngiyi inafite na plaque. Yeah. Ngaho murebe n'iyi ngiyi rero. Ino modoka ifite ibara ryiza, it's so attractive. Imodoka ni za luxury. Umuntu wamamagaye akambwira yuko ngo namweretse imodoka za feke. Ahaha, ngaho bidebe ko izi bashobora kuza affordinga imunda buri. Rero nje bani nkaziriya mvuye ntabwo ndi witindeho. So, wewe tujye kugerageza undi mugati mushyashya. Amaze gusura ibyo nasuraga, tujye kugerageza undi mugati mushya. Nguyu uwo tujye kugerageza harimo inyama y'ifi, hakabamo n'isosi nayo mu bwo ku mugati, hakabamo n'akareti. So let's try and see. In Hannover ist es aber nicht schlimm, wenn du 50 weil der 20 Minuten drauf ist. Aber wenn er das nicht mehr macht, dass du vielleicht weiterfährst, das ist gerade bekannt, also nicht raus, weil ganz viele Leute sagen, die müssen nicht. Du musst jetzt mal warten, bis du das irgendwie... The best choice. Richtig angestellt werden. I bet. Biraryoshye guys. It's really nice. I made the best choice. See guys. Ja, weil du noch wartest auf die Ausstrahlung. Ja genau, die ist jetzt noch gleich aus. Korrekt. Ja, also das ist die Idee und der Messen, das ist die Aufgabe. Mais c'est bon. Hat er sich UCE geleistet? Das muss er bezahlen. Another trial is already done. The experience, yeah, when I went there, is it? And it's nice. Very nice. Connect. Und Janne und Nadine haben sich verarbeitet. Nadine schreibt gerade ihre Doktorarbeit. Die Doktor? Das ist hier Uran, den man nach Nürnberg. Die Erdbeeren beaufsichtigt in London. Das wird jetzt von Deutschland transportiert, dass sie alles gemäß einpacken. Da gibt ein Unternehmen, das wohl gerade händeringend sollte, weil irgendwie die Eintritt gemacht haben, irgendwie nicht können. Und jetzt muss er halt 4 Tage noch machen. Das heißt, für Jan ist das nicht doof, weil er jetzt 4 Tage vom Handy weg ist. Und Nadine sagte, er wäre jetzt nicht ganz schlimm, aber weil Handy gerade extrem Entwicklungsschritte macht,
Und natürlich auch dann Papa dann nicht da ist. Und 4 Tage ist für Handy blöd und ist schon ja, weil da Jetzt stell dir mal vor, wie das im Krieg war. Mein Vater hast du den mal kennengelernt? Nee. Der war schon der war das war ja Argument. Also der Schwiegervater aus der Berlin, der war ein Ausspruch von Russland. Da schießt kein Urlaub mehr nicht so. Und als der Sohn kam, hat er gesagt,